Nakusikiliza mwenzangu kijana. Maoni yako ni nini hasa? Na kwa nini kila mtu anapotoa maoni anaonesha mara ngapi jeshi ndio linatuingiza kwenye giza? Unaweza kuona ukweli gani ambao unatuma sana kabisa jeshi linatuingiza kwenye giza? Ni kwa nini tuwe na laumu FARDC wakati tunaona vingi FARDC inavyofanya? Sawa, FARDC hiyo kwenye vita inapambana japokuwa kuna maitilafu, lakini kwa nini kila mtu ambaye anapotaka kuongea anaongelea sana jeshi la Kongo? Maana ni jeshi la Kongo ndio lina ubovu wa mafunzo wa vita, ama ni jeshi la Kongo ndio linatuma kabisa waasi wa M23 wanaingia? Kuna nini hasa hapo kinachoendelea? Maana kila mtu anapoongea anaongeleaga kuhusu jeshi la Kongo. Napenda nikusikilize vizuri na utuweke wasi zaidi. Kuna nini hasa inatuma kabisa kila umoja atakuwa anaongelea ni jeshi la Kongo? Jeshi la Kongo linafeli wapi? Na kama lina itilafu, tufanye nini haswa ili jeshi la Kongo lipate kabisa kukua kwenye mstari? Unaweza hapo naelewa, lipate kwenda sehemu ambapo linastahili. Sawa, nakusikiliza mwenzangu mkaaji, mwenzangu mzalendo wa nchi yake. Napenda nikusikie. Asante. Kama kwa leo hii tunaendelea kuteseka hivi, ni kukutanisha kama jeshi yetu ya FARDC inakuwa complice. Haitakuwa jeshi yote sawa vile viongozi. Viongozi bote balikuwa na complicité ya hii vita yote. Tulienda jikuta basha intoxike na bazalendo, kutake bazalendo balikuwa na 100% ya réussite ya hivi. Bote bananyamaza. Sasa tuko tunauliza hivi, wakati bajeshi yetu ya FARDC banakimbia mu maka zote zina existe, banaenda ikala fasi moya kwenye banaikala. Sasa wakati biko banafanya hii mapolitike za hivi za kukula marushwa za ba M23, bakula marushwa za Kabila, paske tunajua ke Kabila pule momanjo mwanasimamia M23. Haitakuwa tena tunabificha, tulishajua. Na Kabila vraiment mina regrete sana kugizia nezi kuwa juu affaire yote yenye ilifanyikana Goma yote tulishaisikia na vitu vilifanyika tulishaviona. Lakini mina regrete sana kuona maka militaire zote za Sud Kivu zote ziko vide. Ba M23 biko banazibomola, banabeba materials za ngufu banabeba. Lakini sasa niko nasikia ke basoda uko ba general kuko ba komanda bebiko complice na M23. Niko na regrete kabisa. Mais sita regrete zaidi parce que mimi najua kama mu sécurité congolaise muko ba infiltré ba mingi sana. Uko akutanisha mu sécurité yetu ya Kongo muko ba Rwanda ba mingi sana. Et c'est vrai, kama nilibapatia omwe basi 10% ya kujireserve basipigane vita, paske kugizi shi tulikuwa tunaona mu sécurité yetu ya Kongo tungelikufa ba mingi na basoda bangelikufa ba mingi. Ni basoda ba mingi biko mu armeme habajue biko mu changapi, habajue ni bakomanda abo banajua secret zabo za inchi na gizi biko banauzisha inchi. Bakomanda bote wakati baliambia basoda bote barudie baende, banatoresha ke societe civile iliandika barua ke basipigane vita. Societe civile ya Bukavu nayo iko na muzigo kukichwa yenye haitapataka tasi kumwa kwenye taidua. Ni wakongomani, lakini sherti nao Mungu akwe balipisha ile kikombe. Ya pili, hatukuchukianga gizi basoda balienda kama balienda hali ya mubaya, bangepashwa komwe kwanza ba intimide bale batipe havaki baende. Mekugizi balikuwa aenda na gizi kwa sikia ke ba mingi biko na complicité ya ba M23. Tuliregrete sana. Sasa kitu mwa niko na juliza mimi kwangu binafsi, bandugu yangu beko mu groupe, bakongomani benzetu, ba patriote bazalendo bebiko mu groupe.
paske mimi niko mzalendo parmi ya wazalendo, na sita katalaka paske niko tayari na mie ya kufanya nini, ya kugomboa nchi yangu. Niko nauliza hivi, si nifua tuseme ke ba M23 banaganye gizi biko na bafavorize, banakula franga za kuwapatia njia baende bapige bandugu yetu bazalendo kwenye banaikala, aba biko na kula hizi marushwa. Si nifua leo tuseme ke mutusi anakamata inchi yetu. Sasa zile makazi zote baliacha vile, batarudiaka wapi? Eske til vrai que vraiment ba soda yetu batarudiaka mu makaju balipanaka marushwa, balikula marushwa za Banyarwanda pour que bapate Banyarwanda njia? Eske batarudiaka tena mu maka? Hivi habiko banaangalilia mbali? Abo biko banaitika byenye ba komanda biko naambia bale bebalikula hizi marushwa ba general ba komando bebalikula mafranga za ba M23 biko ba escote biko banaitika tu zile mabetize za vile. Habiko banashuliza batarudiaka tena siku gani? Kwa leo bandugu yetu basoda bebiko mauvira biko wapi? Tulishajuliza tutanzia wapi? Ba polisi wote bebiko Uvira biko wapi? Tulishajuliza tutanzia wapi? Tuko huku hatuna kitu, menjo biko atulomba nama inite nama mega sijue nani no batumia tana ya kukula. Sasa tuko najiuliza hivi, ojiste njo bakwenda kukamata zile makuta za marushwa. Habiko banajiuliza gizi baliacha kumakwabo mabitanda, banaacha biko banalala bie, banaishi bie beko leo biko banaishi sama nyama. Biko banatulilia, biko banatuambia chakula huku tunateseka, huku biko hivi, iko hivi. Vraiment kwanza Tshisekedi anyetosha bule makuta alibapatia, tulikuwa tulishateseka shibe, tuko na bandugu yetu bebiko kuma bebalienda kule kuma garde, tulikuwa tushate huko hauna kitu, haufai nini huko, asikia saa zote nitumie mega, nitumie hata message, peti yangu, ndugu yangu, tutaanzia wapi? Eske abo habiko banaona kama ile bo peke biko banajitia mushida kabisa kabambi? Hivi biko nakula zile marushwa, mimi niko naona ke swate bangelipata Mungu ajikaze abapatia hata pinisio basi, hata kwanza ya miezi ngapi kugizi biko nakula zile marushwa. Biko banafungulia adui, habiko banawaza kwenye balitoka, balikuwa banaishi bie na gizi biko mpo. Mimi nilishaanza ambia hata mkuu wangu, niko na mwambia kugizi tuko tunasikia ma situation ziko zinaenda kumutandao keno, nyinyo mko mnafanya zile mabetize za kufavorize wale watu. Shamwambia asiko na nilomba tainite, nishamkatalia. Nishamwambia asiko na nilomba tana na mega. Ngemo iko asema keno bile vyote nabo hababijua. Sasa biko na garde wa komanda benye biko na ile mabetize za vile. Kumwisho sasa biko na waza batarudia kai wakati habajigomboe kwa bebe nyewe. Batabakia mwa ile pori kule kwebiko. Sinfu wenzabo babumbafu benye balikuya kuvamia bulongo iko yabo baswandiza ba M23. Sinfu bana exister au moins combien de jours, combien de mois. Biko na waza batajitoshaka kabla haba jimobilize bo peke bajifunze kisi batabatosha. Pour que ba occuper tena ma place zabo kisi kawaida kisi biko. Sasa niko naangalia ma images za kansa yo, mimi na regrette ça. Vraiment kupitia hii afere mkwe mnajua vitu bimoya vyenye tunaweza kuwa naongelea na vitu tunaweza kuwa nafanya. Kati watu mko mgrupe tusiko tunaongea njoo vya buwerewere vya kuuliza tu il faut tukwe na uliza ojiste biebiko mbali na biebiko karibu. Hivi tunapaswa tukwe tunawaza kwa vile paski mimi najua kama Mustafa alifika kurivoza Goma, mlinawaza balisha tutumia maaudio asebi balifanya renyo yabo. Ile renyo yabo balifanya kwanza sa vile ba responsable ba M23 tulishabisikia kama ni vya kweli kani vya bongo, hatuya constate si réellement ni vya kweli, mais aussi il faut tunawazia mbali parce que ni vision moya yenye tunajua ke inaezi. Kabila anapendaka kufanya vitu, alishajua secret yetu ya Kongo. Kabila alishajua secret ya Kongo yote. 18 ans au pouvoir sans rien faire. Est-ce que mnawaza kile zile makuta zote alikuwa na ankeseza Mkongo kama leo zinaanza punguka, nyo anapenda ajipatia vyo na kingufu
ajipatia bila kibufu make hajue pourquoi pas iko nafanya mavita. Aliona kama monte lishapunguka, balikuwa baishaanza muita o milliardaire, balikuwa baishaanza muita o millionnaire. Zile makuta ziki hata upakize makuta na makuta na makuta zaai, kisha zikwe zinatoka me hakuta ingia ingine sanfra, usiwazake kama no hazitaishaka. Omumashi banakwira mpumurwa ali age bishimbo neshindano azokubiragawe njo systeme yao bwana, njo systeme ya Kabila. Kabila alipora mali mingi sana panda 18 mu Kongo, lakini leo inaanza punguka. Ilifanze tena mamizozo koma tena ataongeza ile mamiliardere zake mamilionere zake zisiishi, alors que zitaisha tu atajipigi kifua vile. Ile fe kama alifika Goma, mimi najua alikuwa kuendelesha vita wala alikuwa kuimaliza. Nikingali nakumbuka bienya alifanyaka mu 94, tuko batoto badogo tuliona situation gizi ilishiderula. Nilionaka na anasimamisha terahamwe zilikuwa na tupiniri memu siku moya siku mbili. Kabila akasimamisha terahamu, kumbe njomo alizikreaka. Mewenda angalia maarifa zilifanyaka, ziko zinafika mu nyumba magharibi, zinabaka mamako mumecho, zinabaka dadako mumecho, zinatwangia mtoto mukakose mukino. Banakamata kama muko na mafugo kunyumba, kama ni nguruwe kama ni mbuzi, banakata mo vipande mbili, banabebesha ule garso, banabebesha na ule fi. Ile histoire tukingali na tutia bya mingi sana. Yana tutia bya mingi sana. Njoma niko naambia kumwanaitiwa tu Mkongomani. Mwanitoa Mkongomani mwenye iko naenda kuenda favorize ba M23. Mimi niko nasema hii mila yetu isimutoshe kwenye iko naenda kwenye kwa seme. Juu niko naangalia kwa leo bagarso ba Mwai Bukavu biko naenda kamata ma inscription, biko naenda jinscrire kwa M23. Biko resabia bagarso ma commune Dibanda, commune de Kadutu, commune de Bagira, ba mingi balienda mu M23. Eske niko najuliza bale batoto bebele bagarso biko banaenda banakuwa na bazazi, eske bazazi yabo par exemple banezi kwa bale banyarwanda ba zamani banakuwa na shie me basi tunaza baona saa vile nao ni bakongomani, saa vile bakongomani me bakingani na zile ma relations za kwabo, me hatutaona vile vyote. Ndio niko na jule si ni fale Mungu anatusaidia hii vyote vinaisha, paske yote ni Mungu nyoma atatugombania. Na ndio mwalitoshaka ile mfano kama alainiwe ule atakayevuka mpaka ya mwenjaki. Sasa aba garso aba fia aba mama bote biko banaenda mu M23, banaenda fanya inscription mu M23. Eske sa hivi bitaisha? Paske bale ba garso, bale ba mama, bale ba fie habana fasi Rwanda, habana ndugu Rwanda, maybe ko banajitia mu buwerere nyaina maana. Sasa mimi nauliza hivi, sabitaisha batarudiaka tena pamoja na shie mu quartier, batenda bakia Rwanda, batenda wapi? Habana ndugu Rwanda, habana ndugu sijue wapi, kwa fasi kokote kwa natokea ba M23 hakuna bale bandugu. Sasa ndiko ajulize ski baki batafika tena mu quartier na tunabakeiri ba chef mbo malgré que ba chef wetu biko nafahamu hizo masiku ba chef bote balishauziwa, balisha sababu balishona kama kabisa njobo mengo bikwamo kwa leo. Ba chef biko banaujisha, biko banauisha ba jene mu quartier, ba chef biko banajikamata. Kuko chef mwamwe nilisikia anasema hivi ke ata maraba mufanya hamwezi niletea domo ya bure, niko deja na kwenye ndezi batia bana bapiga fimbo. Chef de quartier anaenda sema vile. Sasa tuko nauliza hivi kiisha kesho mnasikia chef de quartier alikufa, mnajiuliza alikufa aje? Hapana, shinyo tuko makati, shinyo tuko na waona. Tuko tunaomba Mungu kwanja hivi vyote biishe. Sabi taisha kuko ba chef de quartier benye batapata ma problem. Si tu ba chef de marché, ba chef biko ku masoko haba respecte tena ma norme ma ordre za ma commune, balisha kuwa ba chef baiko ashaanza kula, bashaanza haribisha kila kitu. Wale ba burgmestre habatarudiaka tena, il faut tufanye vya hivi, il faut tufanye vya hivi pour que tunashie tukule.
Mimi najua balishaanza pewa hii plus kwenye burumestre alikatalaka hapa haiwezi kuwa fasi ya kutia kwa aka kameza wala hata hii botiki. Aishaanza kamata $200 anabebea ba muyomba 50 wamemba anamwambia wewe njoo wetu maana wewe unajua jinsi ya kutumika mu gouvernement yetu. Unasikia kama deja pale ni bine shanza kuwa bia kuwishana. Asante, na sisi pia tunakushukuru kwa hii maoni ambayo unatoa. Nasikia umeenda mpaka mbali, unafikia mpaka kwa chef de quartier, kwa burgomestre, maana kuna inaonekana huko kwenu kuna mengi ambayo yanaendelea yanajificha. Hata kama hujaiweka yote wazi, lakini kuna mengi yanaendelea ambayo yanajificha. Ila sitokuwa mwingi wa kuongea wa kudadisi vitu ambavyo hukuweka wazi, lakini acha niseme asante na imani kila msikilivu ambaye alisikia anaelewa na nini haswa anakijenga kwenye kichwa chake na kwa nini majeshi zinalaumiwa. Tumeelewa kwa nini majeshi limelaumiwa. Asante sana. Asante. Sitakuwa mwengi kabisa. Asante sana ndugu yangu.